Ukhrul District ki Lomi lising amaga chaniga taramathoi gi manungda Industrial Development Bank of India IDVI dagi Lomi lising amagi Kisan Credit Card ki makhada loan oina lupa lising yankai fangjagadaba amasung Canara Bank tagina Lomi chaniga taramathoi gi oina Lomi amamamda lupa lising yankai fangjagadaba Kamjong District ki Tangkhul Hundung Khulen dagi Somi Aungsi kauba mioi amana luchingba khutpuna Lomi masa da khangalamdana semjin chajinba maming sing hapjinduna yamlaba senpham lauthok lamde haba paum yaureza Ukhrul gi khoigi Lomi amamamda phanggadaba Lising yankai gi loan gi senpham khoi Lomi lising amaga chaniga taramathoi gi oina naron da lauthok lamle haiba paw sine uza sumaina khoi gi Lomi singa phangjagadaba loan na chingba oiro scheme haiba tare si singse sumaina phangakta bataraga di khoi gi lawu singyu gi oiba degi lebak sigi sumaina lawu singyu gi phibam da yamna soksin bagi phibam lagli base uza kari wafam thambini amasi ge na torokani mana thola bani nako loan piba mato wada bank su mara laigani lori mi tu khokta oiroi ko moi ka do proper inquiry tawdri no senary ba ka do moi ka kana ma conspiracy kana yawi loi thola kani inquiry tawraga di ko mi du phaba ma darka lei han wada ko mi du phaba ma darka lei mi du tha phara matung da loan nei du sam na kan da loan nei ji singba haibane ba singada bane ko bank tu na haiba loan ni singdo thoba la amgane ba adai khang bu so ram be yai ko ma logi da mina ko ni phangi de kana an tor to gi ma kan ram be yai paisa du di public ki paisa ne bank ki paisa di public ki paisa ne ko ko myam thambi ne adu gi po myam do madu moina business so jara kana madu la ko people interest na so interest moi thada di matung ina mo gi bank staff sing kai sing chalai jawi wa ne ba no paisa du di public ki ne ko almai paisa gi public ki paisa bu hural na da ko gi hura na bu hona ba mo to ba hai ba se masi amarom dadi magi paisa du koina mongon dagi anyhow pick up tong no hona ba adu at the same time id mariba ki maran huran ba mi asidi mariba ki wakhan khanda ba mariba ki maramdam gi wakhan khanda ba mi ne na ai lawni isagi por isana huran ba haibisi yabra ba ko aduna madu huran mai thabak to se madu taseng bai di masi aina exile to gadabani lam si leheloi do bani lam si leheloi do bani at the same time mana mari bak ni na khanba lam amada ma lei groin thagadam mari bak ni na khalagadi mana mari bak nusi bagi sense of patriotism sense of nationalism or sense any sense ama monda tawis lebaki ni haina khanba ai tori bo posi lebaki lanni haina khanboi taragadi lebaki lanai sida mai yauri ni mai se yauri ne ko adu mai to lebaki mari bak ki keno si khandaba mi sing adudi ko mari ba ki paisa ra mi amagi pikau cha pu ba mi amagi to ba iduna mai hing na ba gi tong poki wa ne bo sumaina leba ki ba scam thola ko leba ki ko pram ba si mari ba nu si bagi ithil yaw da ba adu ma mi ne na aina lawni mi moi ta ga leba am tong le ba ta bani tong i hingi ba leba tu ai gi dai ta law da na ina huranga ni hai ta ga di madu ma na leba ma gi mari ba ni na khan ba ma na huralo da ba jaga am da le ro aina madu exile to gadabni anywhere in the world sakrona hoi an thaka chari oja duga akhoi gi manipur ase masagi resource lei jadaba state ama oibana hiram khudimak ta center da tang laga hinglaga lakli ba si akhoi na suba nomba kalaga semdok na bahona si haina hana gi minister amasung sek mai ase gi mla haikam dingo singana phungdokre oja manipur da lei ba si khoi gi resource sing lei jadaba na maram oraga center da mi pal tang batana tanai khoi lei leiba ki issue bu oro any decision ama lepa matam da dum center da tang bagi mawong lady so overall in point kari habini masi pharakani no pharakta biaro pharaktra kana mutkani lebak se ko sim grind to ho ini state ama lingi hai ta state ama leita gadi nom somskin ha bi am phajabam le ko state ama na laira ba haiba se masi obam thokte masi di only post management na ne hai ba ko ma phawba philosopher in somski je na leftist ki ne dunia na ne am hai ta ga su apauba nom somski he si the fail state in iri bu pani ha apauba nu pa ne bu ko aduna america gi keno ni philosopher 21st century gi apauba masi keno ni philosopher ni aduga aduna mana magi statement da hai si only
ngasai state amada lairaba haibusu ubam thokte masi only my fail system dunane system du fail obigani whole system dunane na mana haiba ko aduna state sida akoina resource leite je what is resource haibusi ne ko ahanba resource haibusi ahanba da land ne original resource of this state is land ne ko land management ji kamai tori manipur da si akoi ne badar na rai state ki occupied to state ki land kyam le re akoi lomi de lo sangam bata pi lo hologa aduna kyam keno karapung ngam dori ko si policy state na sembra high river mayam si revenue kamai lakani adigi business prone noiba commercial prone noiba commercial area sing ase state na kyam occupied tori kyam madugi revenue kyam lori kari management tori haibana sing ba khoi policy lebra economic policy am state on to jabo ko asi mayam sing asi loin ma corporate sector da kari da amada private da lam set masi yon thok na raga ma toroga mai thok ko tong na raga leina ba poni na masana state ki revenue dikai dila ani ID lamji apipa state amani akoi di punna organic state oina ko akoi di punna indi akoi apunba na isha amatane na khalaga yengmam sange ba akoi state si natra de koi hingba yaro koi adu system no lege dong ne ba maramdi se Canada da natraga na any Australia da natraga America da Brazil da lady ba se mi amana farmer ogi hai taraga di mai lopari yankhai cha mane man occupy tawri se Punjab ta kari da amada ko adu manipur adu ki poto lo pari manga phana punna ma pa oin le wani mi kyam le ngade ge adu state na kamai na maji mene lo sangam masa khaidora lo pu de lo sangam magi phogol mari manga taru ena sahi magi tamaga lo sura mi duna makaram bane economy chakala kadori ade kam mi lo ma pu oi bu su kyam sakhatori natra sika maina consolidate tawni ka maina masi ki position compact area am semni kanana kamai tawni society na kedoni state na du degi Kayam filoni kayam review la angani haibana singma policy ma koi sigi policy si la kan da ne state ki policy mang ha da mi na sim pha pu ba nga mo dong state ki da state ta tang ba du ta su ba nom ba kan ba subham nom ba mai state na policy da mai framework me taw ga da na tra ne adu me am sing du lenga pari ba moina taw da na adu taw ba su ba nom ba kan ba adu da sim pha pu ba dialogue khara sai sang na ngang na me am sing nga khoin ta ga khoin na ma du ta kano to go na te ko ma haiba du kasu kai di haiba mtwe na du haiba du to bu policy ama aina lebak semba yaw da lebak nga koi ta ga di state ki economy si kamai phagalan ga de ge haiba policy se koi ta na khan ga da bane khali ba potu da koi gi original resource ma single resource na kamai to ba tam gi leriba koi gi valley gi leriba resource na kamai to ba forest gi resource na kamai to ba kamai ne state ki revenue sangan ga da ba private ta sangan li ba mayam singa si state ta kamai la hanga da private swing han ba aduga state ki revenue kamai la han ba haibuna sing ba sigi posi da koi punna koi di api state ni na haibu pu mayam sing se punna magi individual ama dong state si khan ga dong ne ba koi state si koi state ki leiba posing asi aduga adu da work to kan thabok si koi la ga da bani na ta da na adum mangni hani matam matangi pa nga nga subono makanga da bani adu ne da ne ba subono ba je pakanda ka ba pang ba suning no ni le buk to ning ta ni ne to wi da na bi bhan thori ba sali mi am suri no mi na to hingba ya angang private school di oja wori ba adi private school ki bhan pura ga sali mi am singi tan ba gi ra ba si suri no ni na trai ba ai no ngal ta bu samu mo khong na thola ga le tra suri mi am singi tan ba gi ra ba tan ba na te su ba tan ba na te khoi gi se su state ki le ri ba magi le ri ba architect sing asina state craft sing asina fazana subham no hum se karamaina karawai de suan ga dege aduga adudagi amu akoina kari resource la hanga dege kari review la hanga dege haiba proper planning amagi makhada first sided social architect amagi makhada akoina guide to the badagi kena to the badagi posing ase koi da thole ibane ko aduna hai myam sing ase koi punna khanaba masangi khanada kanda land management na kamai tawni lariba si myam si kamai tawni si myam si tawni ko ne ru tawda ta haibuna singba adona kanda koi wak taro ka sita aduga praja sing asina su ko ai individual haibuse adum state sina farak pada ai dum yaw doram ne state sina review la pokaanda state sina welfare pokaanda ai state si param yaw doram ne masida da asa ai adu ada na masida khangjen na mathok ta de ko lari myam sing ase bazar gi lariba koi bu lariba dukan myam sing kari sing lariba plot myam sing individual square feet lupa lising akun ni kutha ne adu moi masen
handoknabagi poto in leiba pose masi punna state sina highway area sibokti ko sigi area sibokti state ki leiba mayam sing state na control tawrani masi state revenue ka gadabni business tawning basing na business rum taw wari bobo ko private ta business private ta magi kano ka ga ai sugu sudu han pul le han phala ai dukan ni bhara la e na sai chopa aphugatna ka ko tana le ga adugi bhara du munna le gadam na te business tu thawa yaw gadam ne business tu le ka andu ga le gadam ne lam mapu du orega tawda state ICD original kano ju yaw re dana ko law da su constitution lo yaw dana ko state ICD original kano ne na ko owner ne na state haibu sina land gi original owner se state ne hoi ana magi state le yo pangal lu sina kan da management se people sing sina kamai si nan gani karmaina masi si na boduna state cam revenue la ngani hai state la ko si ai gini dana ko adun lambi se aduna matamatang pali bu go menduna mai policy da ural na to hi du dia khoi da lenga shem ko na sindok shem da dare dana ko ada khoi dai tani dana ko aduga state revenue la ba state ki ai hengalan bhai jidi masidi akhoi me ampuna mugi sakna bagi pot amane adai sidane na sai kano hairisi somski na hairisi only state ama leraga madu laira ba hongna de madu only false management kini fail state oi begini hedna man pirise yamna chumba statement mane na idi sumaina thamningi hoi thakachero ja aroi bada lakjage aikoi laumi singna lau singu bagi thabak tawbada lalhoba singna attack chatharak bagi thawdo khara aikoi mamangda thokraba matungda makhata na chatharak tanaba manipur government na security gi ahen ba section thorang lokhalle SDC yawba flying squadching deploy tawba hore haba wafam sinyoja laumi singna labukta aikoi ningtam na thabak su na ba SDC yawba flying squadching deploy tawre habane afaba khongthang amne oja deploy tawre SDC yawnai koi gi deploy tawre scoutching sida haitare expect to be abse kai level yosa pungdok state ki responsibility ne hoi me life and property protect to house it is a responsibility what amane ko wasak amane constitution guarantee ne ko aduna masi any mechanism masi na kanda thabak sujage subam nomam da apan pi ganu masi protect to be house masi state to ki daitani madu torope amna pai ai mamang lesu khana yauja gare masi policy am lokhalak pane na lawi adu kaya mai pa ige pak tage du khoi changing taro yeng bata bani husi mai pa kani pa oin haibu du na mali adu step is good and am